Dobar dan, dobri ljudi, dobrodošli u novu epizodu na Triple B kanalu. U današnjoj epizodi ću da počnem video. Sigurno je mnogo vas vidjelo da objavljujem svaki dan neki video na Instagram. Sad odlučio sam i da na YouTube snimam takve videe, čisto da vidim kakva će biti prolaznost. 100 lajkova i 600 pregleda na ovo video, ako bude mjesec dana ću svaki dan video objavljivati. Eto, obećanje, znači sad dajem u live bukvalno ovdje, ako to bude svaki dan video. A u današnjoj epizodi top 5 djevojaka na Instagramu, odnosno top 5 tipova djevojaka na Instagramu. Prvi tip djevojaka na Instagramu nazvaćemo ih misteriozne, znači misterija neka nešto. Kako ćete prepoznati takvu vrstu djevojka na Instagramu? Znači obavezno zaključan profil. U opisu se nalaze neke koordinate, znači nešto. I ono najbitnije od svega, na profilnoj slici nije ona. Bratu ima jedno maksimalno 5 objava, ono kad uđete na profil ima maksimalno 5 objava i kad joj pošaljete zahtjev za praćenje, naravno morate sačekati. Kad vas prihvati, tek vam onda bude jasno zašto ona nije na profilnoj slici i zašto ima samo 5 objava. I tih 5 objava izgleda ovako, uslikao se negdje, ali obavezno glava se ne vidi. Znači ili je ruka na glavi, ili je deka na glavi, ili je motorka preko face da se ne vidi. Znači to su neki dark fazoni, ovo ono, znači gori tava, Bože sačuva. Znači suština je ono najbitnije od svega je da su te osobe shvatile Instagram kao što sam ja shvatio matematiku u gimnaziji, a može i u osnovnoj školi. Znači to je taj prvi tip osobi. Kupuje followere. Ovo je ujedno i najtragičnija vrsta djevojke na Instagramu. Znači morao sam to jednostavno da kažem. Zbog čega sam to rekao? Pa vidjela je ta osoba da njena drugarica ima 1324 followera. A ona jadnica ima 124. I šta će sad ona, kako bi ona bila glavna u selu, kako bi bila glavna u mjesnoj zajednici, ona je nagovorila porodicu da prodaju svu pokretnu i nepokretnu imovinu. Sad, znači oni su to sve prodali i te pare su dali u šta? Pa u dijete da ima više followera od drugarice na Instagramu. Znači ona jednostavno to kupuje. Sad, vrlo lako možete prepoznati takve osobe. Vidite da nju prati 5.500 ljudi, uđete i to su vam sve Marokanci, Alžirci, Japanci, Zimbabvenci, ujedno je to i najnapaćenija vrsta djevojaka na Instagramu. Treći tip djevojka na Instagramu, ona koja slika svaki prizor. Kakva je to vrsta osobe? Kakva je to vrsta djevojke? Najučestalija trenutno na Instagramu, znači najviše takvih ima, valjda me neće sad banovat, znači šalim se ja ovo, ba da se svi nasmijemo, ali ovako, te djevojke izgleda ovako. Ustane, uzme mobitel, ustala, slika. Nije prošlo 2 minute, kaže, zjevnula za dobar dan, slika, story, nebitno. Nije prošlo bar 20 sekundi, idem prema vratima. Otvaram vrata. Halo ženo, pa nije veliki brat, pa više kod tebe ima radnje dok odeš do WC nek što u velikom bratu ima scena za jednu epizodu. Strašno. Četvrti tip osobe, ujedno i najlukaviji tip osobe djevojaka na Instagramu su tajni agenti. Znači tajne agentice, tako ćemo ih nazvati. Šta, kako, gdje? Svaka drugarica ima drugaricu. Mislim, svaka djevojka ima drugaricu i sad većinom ima i momka, ako ima i drugaricu. Znači to nema nikakve veze da li ima ili nema, ali vas sam rekao da ima veze. Znači sad ta djevojka ima momka, ima i drugaricu. Šta sad koga ima, Boga pitaj. Ispočijetka, ajde. Četiri tip djevojke na Instagramu. Tajni agent. Tajna agentica. Ta osoba ima drugaricu koja je preklona s momkom. Sad, ta njena drugarica logično da je blokirala momka, izbrisala ga sa zemlje, blokirala ga na svim društvenim i nedruštvenim mrežama, ponaša se kao da ne postoji, da ne zna više ko je on. Tu dolazi tajna agencija, odnosno ta osoba, odnosno ta četvrta osoba djevojka na Instagramu. Ona vam je ta koja prati svaki mogući korak tog lika. Znači, pošto ona njena drugarica, ona ispituje teritoriju, znate ono, gleda šta objavi, kad objavi, s kim objavi, zbog čega objavi i tako dalje. I ona prenosi to svojoj kolekciji. Mojte se čuti kad vi vidite da niste pratili tu njenu drugaricu, a odjednom vam ta osoba počela pratiti svaki story
kad vi prekinete s njenom tom drugaricom. Znači to sam 4 tipa osoba na Instagramu. Na poziciji broj 5, odnosno pozicija broj 5 pripada djevojci na Instagramu, tipu osobe na Instagramu koju nazivamo kako? Pa nazivamo je Instagramuša. Tip djevojke na Instagramu koja provodi od 0 do 24 sata na Instagramu. Kako ćete je prepoznati? Prati je 10.000 ljudi, ona prati 16 osoba. U tih 16 osoba imate Nike, Adidas, Fila, šta je ostalo još? To ste neke modne marke, prati obavezno boldirane profile, odnosno verifikovane profile kako bi one dale taj još neki sebi značaj kako bi se podigle u društvu, ovom našem napaćenom društvu. Šta ta osoba radi? Jednostavno ide svaki dan u šiša barove i objavljuje storije, ali obavezno oni najluksuzniji šiša barove. I obavezno položaj ovakav kad dođe na šišu. Sačkaj da stoji, da nemoj ništa sad. Čekaj da doskam šišu fino. Uglavnom ovaj 5. tip djevojke na Instagramu ćete imati priliku da vidite kad god odete u neki šiša bar. Znači ja vam garantujem 100%. Hvala vam puno što ste pregledali. Nadam se da vam se svidjelo i da ste uživali u ovim mojim tipama osoba. A mi se vidimo u sljedećem epizodu. Veliki pozdrav od Triple D.